Biyang di tao. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perterme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanya-kanya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulimat! Dutan ka makitam! Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Agad pasol na. Masurunak! Tila pagpagatang na! Awang nga kwarta! Agulimag kan kunak na may sa! Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Agad na muna nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin ayan. Gumatang kanoy ti ayam na! Ken mangan kanoy ti ice cream ka o magkwarta! Ha? Adoy, ala, inkay gatanganan, ading, tapno agtanan, ala pay laing ti dwa gasot, Umdas ayamat dayta! Kurang Anayo mo na limagaso, gatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod, Adoy, ala, inkay gatanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang kangagpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam teropak. Ay na, kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud na napintas ka. Dato ti bayat ko. Bagi monte soplena. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigiga mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Una ata nasaya at kamat kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, nga awan mati maigiga mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak matnyamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Ngam, panunutam matibagim, Nalo kaya ka nga minunay kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasya nagkadakwada, Lin. Ngamin, awan nagadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Adu ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kudya asawa ka. Dagdagam ngamin taiso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon nga imbagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan manong, ikarik, no adda akto ni abroad. Agbayad akto adagos ken ka, apaman nga agsweldo Apay nga kasta. Unfair ati kasta nga aramidan. Tulungam ni Veron. Ngamsyak, saan? Katkabsat na kami matadwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat matan tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na.
Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilaang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagis. Marvin. At da paborito makapsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagis. Ay, sige. Bayam, takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ti napalapas? Di ka di pa flight? Pagkawanin nak manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyan. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, ada recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rotem? Sabi inututang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan. Iso sorry. Dahil tangamin, timatikan ka, maray. Itad ka nga itad iti kwarta katak iti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Ha! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minang dagijay kakabsat ko ay nga mala. Anya nga rod. Tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagijay. Awala mo ka! Lan, kwarta man kita. Dahil naggumatang iti sinan. At da si na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ka. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba single? No imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma? No saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawak. Burakag amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakag. Ay, mabitla nga rod, tatang. Si Kamot Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman je parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron tagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad da. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma a parlor. Kompleto damat kanon. Ala, bayam ta agda magakadagita amamok. Barang adati pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasasaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kita Unmat ngamin, manong. Manumatlat sweldom kas babaunan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklaingan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Agabroad ka kita
Uray tawan mo ti gastusem. Ta fly now pay later dayjay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat ta panawan dagiti anak mi. Si ka ta abroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amummet nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto, saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kas makita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot dagi di akakamsat mo. Panunutom dagi tarigat ka, alak ka. Numapalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawag. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may ikawa may adayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Haganos ka. Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagatag paisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na imas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus! Di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipatan di kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa na nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Ape adi na tayo malagi papawitan. Malah, bayan niyaw, talo umawag. Pagong taktuman, kimutunga kaon, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko. Awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy. Magkapaaburido, ti awan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun. Apay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guran yo, kararagan yo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan yo, kararagan yo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat atirigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay at trabaho ti pangisarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No, kayat mo. Mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso nga min nga pimanaw ti sigod nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantayo nga mo no, adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmatan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensya ak, no adadag sa mapasama ken kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit ken kwa na nga agabrod.
Agyaman na ken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan yaman na. Masapul nga aramidem ti kastoy tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Jak ngamin magustuhan ti aramida. Handa man lang nga mapanunod ti rigat mo ita abroad. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda. Tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatagkamat lang kanya da. Adaman kwarta, no awan. agyaman na kiti panangisakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jak to nagsubli dito'y abroad. Maray, dakan. Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo na yan. Arakupan kayo man. Ko mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, le, abay ngay. Ako basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, abay ngay. Anyalat ko dito yan ngay. Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga rod dito ngay. Agi na naagpay, tatang. Anya, abay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, ina na ita. Tanarigat ti biyagain. Malaksid no aginanakan itag nalayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalatapag sa pula, manong. Uwan to, saan pa nga ita? Pag naagpay, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatam nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, ading. Kat, apay ngay, nangaramatam nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram, manong. Di mon problema, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok da ita, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makikita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog manganlat kuen na. Ibagayo nga minatagtrabaho. Apay nga minanagawid kat nakabroad lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot mo tanda jakab satyo. Masurunak. Masikura na ka mangkit kita ije balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin na. Ay na. Ungetak nga unget. Ngam awan madangdanggan na. Ma-stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad kadwana titi balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y, Veron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan. Pambar!
Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason dagiti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na, Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up, check up ka. Saanan, friend, tanaibusin ti kwartak. Kastoy kon. Urayek lang ang tikideng ko. Tutan, awanan ti patagkoy ti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nakpay pagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsat yo, Marvin, Beron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya, Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agremedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan met lamutan. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa padyagayam ko. Nagkid daw kayo iti kwarta. Itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan niyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na na iti bagi na. Tainggat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo talikodan yo. Kapamilya yo pay matngaron. Anyat klase yo nga tatao? Napataglang di tao kada kayo no ada pa kay ranudan yo. Ngam tatatawan ng kwarta na kasta kayo. Akaslasaan yo nga kapkapin ano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglagi pa nyo nga narigat ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mat gaya man tikim mo tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayat latamat. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tuntilangam. Italaan na ito ay. Patsik aging bagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan kolak no, agpampambar kala ide, pakawanan ko ba? Uri siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong.
Patpat kanda ka. Kandi may kaya tamapukaw ka kada kami. Pagyaman. Patpat gan kayo matunay. Biyag. Di tao. Jema, pasensya kan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling nga agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga akaruba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agpada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Marami yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlanbak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Kapena ko namday tarinan. Kasano? Agpapada tayo matlang awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan ba tabak nang? Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbayanan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo? Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Anda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itaking ka day tao. Magbaga mamay di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day di babae. Nadagsan ng tirik na kankwana. Isinam kiding! Anya kit day tangay bagbagayon, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan ti rason tapno isinam day di babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kentakal ti panagtalag ko kang kuana. Iso adyak isina ti asawa. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka amapuyatan ama panagtrabaho intun bigat. Oh, ada ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Walang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapuno dagiti pamadakas nga bagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak a mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan ana sayaat. nabayagan nga mokday ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal amamimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko ipag. Samay sa awan Ay na di ti ka mga- nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso Manding. ibagam no niya ti rason no apay nagsangit ka. Ibagam ti pudno kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo Manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daduma ang masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan.
Ibaga dalatan ti kay kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramid kan katikabsat ko. Manding. Kasaritak ti kabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. Pangasim, Manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akabsat ko. Di mo man mo ti sakit dayjay nga asawa manong. Sana nasaya ti ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan ka ti asawa. Ay na manong, sinabi dunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga rin nagbasulan. Iso pa'y tataganas ng agipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siyak ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamap lang tilapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Iso di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masurusurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y ti naramid mo iti asawa ka. Siyak ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding ti kastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Ah, anya. Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? Ay, tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat, gapu iti asawa na. Wan nga rod. Di kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga kapsat. Heh, sana mabalinday tayo. Naskan na makasaritak na dyan babae. Ay, no naskan apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jak matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di gumasidaan na. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, ta. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpung tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika babae! Gapukan ka! Aga-apan, tagiti anak ka. Anya ka din tibagbagam tata. Hindi ka man naging cook. Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamot? Ay, bibiyang mo dito, ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay ngagpungpungtod kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Tasaya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot sigurom da dya babae. Mangirnad mo siguro na dya babae. Napuskol launay ti rupa na no di pa'y pumanaw. Ibanta na launay yung tipagina kini Manong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tipagina iti pamilya tayo. talaga may? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatang ya. Ken apay ngagpungpungtut ka. Jak, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw ka, Manong Manding. Awan mo lasagbinan mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakaikamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapa ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapa ti asawak. anya, Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung nasaya at kay kanyak. naglastog ka mo ting agsasaw, Manong Manding.
Nakaran kan itinaalas ng ugali ti asawam. Umadayo talangan manding. Amangan no kumaro pa iti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti bagbag ada kontra kanyak. Iso ana saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma. Jak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni di lugar mi manding. No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wana na ising. Nagsaritaan min daytoy ana imbag ka ni manding. Ay na, nasaysaya atin nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minantar aramidan ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaulam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalas wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel at ti respeto kadakwada, nana. Ay, uwang gayam, alaham dagiti anat natin. Imbagla si daan nyo kan ni Manding ini lugar yaw. Ay, agi amanak ka, nana ising. Nagado dagito yan natin. Wala atawon ti naglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadong ti so kita. Wen manding, nagasat ta, nagipatakder iti pakanan dito yabay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaistra ti umaymangaan. Magustuhan dalaw na iti putahe. Bakit? Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramidak laang ti rumbang. Extra rice! Ay, mabit lang manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkid-kid daw da iti extra rice. Malabakan, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itarahin ako ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapo iti panaguy-uya ko iti nakaroon. Anya kumang iti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana bali ta saan kayo pa'y amatay. Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapanganin. Ay katsalsalan nyo latan iti makantang iwat yu tapno saan kayo nga kapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag niti balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, karigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kayo ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaso, tata. Nakailag kayo mutlatan iti pagidaan niyo. Mabisina ka na ko. Kandak iti kandak pangasay. Pakpakawan. Saan ka imay dito? Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa imot ti bagiyo, tatang. Tumakder kayo kit din ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilad kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluha. Agdaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Ay na magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mon panunutan day ta, kapsat. Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kapsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nana Ising manding. Naskan nga agawid ka ni Diya lugaryo. Nabayag kaya man ngagsaksakit ni tatang. Anya?
Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Adamat dagiti ito kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dahita ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana Ising. Anya? Siya kung timakaam mo dito'y pakanantalakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Yaman nak, iti panangitaray mo kanyak diti ospital. Manding, anak ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kiti. Tumaran nyo dagiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panaging bagyo. Way, nanak ko. Kayat ko ti maimbagan. Nabaybayan nyo ti bagyo kung na ti doktor. Nang ato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Ha? Agdaan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na, anak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sa pala ko mata mapakawan na ti asawam, anak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukan ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami niti asawak ti mga sikasukan ko na. Manong, Di kay kayat asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kayan rumbang ada tayo matag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Kurnusan nyo, tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabas ang day jay. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ko ni Gemma. Nasingpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo. Agyaman nak, Jima, anak ko. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan nak Pagserserbian na alata, nga uray nagalas ti impagpakitaken kay day. Dayta kayo man ng tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak iti biyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Jima, anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw Renan kan ipagkarol. Alaan may da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla makatulong kami mat iti pamilyada. Nagsayat ka, Jima, anak ko. Ulit tagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. Biyag, di tao. Ay na, nabartak ka manan, Johnny Apaw. Ala, sumrakan. Ay unay kan aya, narabian ka manin. Kakay! Di mon riingen ti babaunen, ta nakaturugan. Kakay! Darazam! Tay katam ti sapatos ko!
Ay unay kan aya. Tapat ti sapatos mo, di mo kabaalan nga ikatan, apo. Adda babaw na lula. Angat serbina masisulwan. No di naramidan ti trabaho na. Ikatan kong ti sapatos mo, sir! Darasan! Uwan, sir! Kakay! Kakay! Mabisina kaon! Ayan ti kanak! Mabait lang, Sir Junay! Darasan mo ta! Nakabaybayag ka! Makapasuron ka mo ta babaw nay! Mabitan, sir! June, apo. Anyaman ti pagungong tamon aya. Dayta babaw na. Nagginag nga gungunay! Makapasuron! Mabisinak ko na yan! Ay na, dakkel kan June. Saan kan nga ubing amasapul ayawat amin akasapulam. Ingka agao ti kanam, taada ar-aramiden ni kakay. Ay sana mabalin lola! Anyat serbi ti babaw ng tayo ngay! No di nakpagserbyan! Dakkel kan, apo. Kabaalamon ti agao iti kanam. Saan amasapul ayawat amin at taraon mo. Adda nga rod ti babaw ng lola! At tuyan ti kanam, Sir Junay. Pasensyakan adda ngamin inaramid ko itay. No kasta matla di mo mainto narandag iti trabaho. Sukatan ka na babaw nay! Ibagak ka na mamakan pa ba? Ha? Ay, sana, Sir Junay. Masik ako makanyak. Kasapulak ti trabaho, sir. Nanaipang. Pangasiyo ta sandak nga ikatan. Wen, di ka madanagan. Tasyak ti makisarita kada sir ken mamaw. Nagrabaw mo't arason ti pangikatan ti apo kuking ka. Agyaman nagtamaawatan dak nana. Narigat ngamin ti sumrek iti trabaho. Wen, maawatan ka. Di ka madanagan. Saan da ka abasta ikatan. Siyak ti makaamuking ka. Anya? Diyo kaya't ang may katibabawnan, mama? Saan, iho? Nasingpat mo't ni kakaya. Nasingpat? Ngam nagginad mo't nga ron nga gungunay, mama? Di mo ngamin pagsasarunwan ti iparamid mo kan kuana. Diyak kaya't ti kinaginad na, mama? Basta di mo papanawan. Takasimat, Juni. Nukasta nga rod. Mangalak iti may sapay ababawnan, mama. Anya? Tapno dua ti babawnan dito'y balay, mama. Kat inalukoy mo kumati anak ta. Ta ituloy na ti panagadal na. Garda. Ay, kanayon kumot nga ibagaday takan ko, ana. Nga masadot ka noon nga agiskwela. Anya. Ay. Oray siyak. Tunggal awagak kat bagbagaak. Kasta ti isungbat na kanyak. Kakaiso na nga anak ta ni Juni. Ay, kasano nga ta ang maalukoy ta nga agiskwela di anak ta. Saan ta mauma amang bagbagaken kwa na, Garda? Iso amasapol akanayunan ta ti mangawag iti anak ta. Malo, tinagan ko. Kakay mo tinagan ko, malo. Nabayag kan ababaonan ditoy? Upat atawanan, malo. Kasta ka di? Kumusta mat dagiti amo tangay, kakay? Nasingpad damat la ka di? Nasingput ti bakit. Ni Nana Ipang. Ni Sir Johnny tanda supsuplado na. Kan grabe ti kinasadot na. Mayawat amin akasapulan na. Anya? Adday di abron dagiti dadakkel na. Agmaymay sa nga anak ni Sir Johnny, malo. Kasta gayam. Ala, umay ka. Tagtrabahutan, malo. Apa namanen, apo. Maburingak dito'y balay, lola. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Agiskwela ka ngamin, Tapno saan ka maburyong, apo. Makarengreng kayo, lola. Basta agsaw kayo, dayta ti bagbagayo. Ibagak lang arutan na jak kayat tag-eskwela. Jak kayat! May mayat patlaeng no makaadal ka. Saan na masapol? Taado ti kwarta da mamakan pa, lola. Binulan ngagpawid da ko naman.
kat left and right ti babaw nandito balay. Anya pa lati sa pulag ngay. Agbiagak nga oray sana nga giskwela, Lola. May mayat matlaeng no ada-adal mo. Agiskwela kakide. Makauma day tangay bagbagayo. Sige, mapanakon. Ngamnay, di ka manen agbartek, aapok. Mabartek ka manen nga agmaneho. Di kay madanagan, Lola. Kabailak latat agmaneho nga oray na bartekak. Expert to ya po kayo. Sige, inakon, Lola. Kakay, barbaro manan jay kotse ni Sir Johnny ah. Wen, kasta ni Sir Junay. Agsusukat dagiti lugan na. Wen nga rod, numaumaan na tilugan na, ilako na tinalaka. Santo gumatang manan iti sa bali. Kasta talaga ti aramid na, malaw. Sa bagay, bak nang damat kit di ah. Wen, barayo buy at talaga ni Sir Junay. Madlaw nga spoiled kada mamakan papanan niya. Wen nga raw, agmay-may sa ngamin nga anak. Amin akayat na, maipaay. Apaan na ada mamakan papana no di da itad ti kayat na. Spoiled at talaga, kakay. Wen nga raw, malo. Garda, maditirik nak. Kasla maulawak. Kun nasakit titil-til ko. Ay kat agtumarkan na iti agas mo. Nalipatak nga rod tinagtumar iti dua nga aldaw. Anya, sige, aginanaka. Aglangan ka pa'y laang iti trabahom ita, Hilario. Sige, ag-enjoy tayo, kakadwa. Siyak, titaya. Ado ti kwartak. Sino mo daytoy adisturbuaya? Hello? Johnny, awanan ni Papa. Anyat kayat yu asawan. Natayan ni Papa. Naatake. Anya? Ania ti flano ita tata itamunan ti asawam anak ko. Ay, saan ako nagsubli siya abroad, nana? Katuan agnegosyo ka lang ngayon dito. Awampay ganas kong agtrabaho. Pampanunutag pa'y laang tinapasama kiti asawa. Di ka uni agpampanomnot. Taamangan no maapiktaran ti salunat mo. Kalaat nga binti papatay ti asawak nanan. Di ka uni agpampanomnot. Tapno saan ka nga ma-stress. Kasano tayo nga ruden? No saan kayo nga gabrod, mama? Agnegosyo ta, anak ko. Tulungan nak nga agnegosyo. Anya? Ay, saan ko alin niya dayta, mama? Anya? Da kayo latan ah. Saan abali ka da kayo? Nanairuam kayo nga agtrabaho? Siyak ngay. Ay, awanan ni Papam, iho. Ag-eskwela ka, tapno di kanto agrikat. Agrigat? Apay, ipalubos yung arod nga agrigat ak nga anak yo? Ado ti kwarta yo, mama. Ado ti orlong yo. Mapukaw ti kwarta, anak ko. Ngam ti adal kat saan. Uray agadalak. No sa anak tumot lang maawat iti trabaho. Awan serbina. Iso asaanan dahi tayo eskwela, mama. Kumusta ngay ti panag-check up mo, anak ko? Ay na. Ado tinaduktalan na sakit ko na anak. Aniya? Isubot la saan nga gimimbag ti uyak ko. Taado mat kaya man tikim pa na sakit kanyak. Kat agpaagas ka anak ko. Masapul ang maoperaak. Tada nakita na abukol iti tiyan ko. Aniya?
Saan na matuloy ti plano ka pa nagnegosyo? Una ampay nga asikasuan ti salon at mo, anak ko. Kwartayo man, mama. Awan kwartak, anak ko. Inggatang ko iti agas ko. Anya mo ten. Agas yung mo ti papapanan ti kwarta. Pasensya kan, anak ko. Adumad ngaminan ti marikrik na ak. Kanakapsutak. Anak, agsingsingput ka kuman. Tabakat ako. Awanan na di lolam. Abangan no iti mabit. Matayak matan. Hey, awanin ti kwarta. Kasano da ito yun ngay? Ilakok nga rin tilugan ko. Anya. Mapagtitak na awan may gamak a kwarta, mama. No apay mo't ngamin, nagsakit kayo Naabak iti sugal ti naglakwak iti lugan ko. Sir Juni, nasaya at tadakan. Oy, si kaababaw nin. Pautangan naman iti kwartam. Amok nga do turnong mo. Sir, ni mamam, intaray ni kaka iti ospital. Apay? Marigatan nga aganges, ken naulaw. Mama, apay pinanawan nakmutan. Asino pa itan tikad kaduag? Kasanuag pa'y itan! Mama! Umakar tayo ti pagnaudan. Tain lako kuntoy balay. Ha? Pag naadan tayo ngayon, sir? Agabang tayo. Sayang ti balayo ano inlakom gayaman, sir. Kapilitan na. Tapno adda igatang ko iti kanan tayo. Ket tapno adda pang swildok kada kayo. Ha? Ala. Rugyan yun taging pake. Tasabalin takin kukwa dito'y balay. Sir Johnny, agsweldo ako man. Uray siyak, Sir Juni. Agsweldo ako man. Tatalo a bulanan adi mo inted ti sweldo me. Pasensya kayon awan na talaga ti kwarta. Naibusen ti naglakwak iti balay me. Naibusen ti ornong ko. Kasano nga rodan ngay, sir? Agpakada akon ta sumapulak iti sa bali at trabaho. Uray siyak, Sir Juni. Anya? Panawan dakon? Kasapulan mi ngamin ti kwarta, sir. Iso apasensyakan Wen, sir. Ura itad mo to ti sweldo mi inton adan kwartam. Kasano day tangay, Baraok? Manunabulan na di ka nagbayad iti abang mau. Awan pa'y ngamin na talaga, Tata Aldo. Ay, agpinasinsya talaga, Baraok. Ngam pumanaw ka nga rudan. Taday, adaw ti maalak nga agabang dita. Ha? Lading ita, Baraok Ngam sumapul ka lang iti sa balya pag nadam. Taday, di ka mo't makabayad iti abang mau. Pasensya kan. Adto'y ti bayad ko, Manong. Sige, sir. Dito'y ti probinsya Dalulak. Sapay ko tamasyan dagiti ikit ken ulitag ko kanyak. Ket umanugot da makipagnaedak kadakwada. Ano sam ti trabaho dito'y probinsya. Tatalaga anarigat. Narigat dagtalon, Barok. Wenante, ikarigatak, tinapatag, at dapag naedak. Sapay saan ka nairwam itirigat, kaanakan. Narigat ti bihag ditoy.
Makipurdiya ka, tapno ada kwartam. Wen ante, ikarigatak. Masapol amalpas ko ti parparas pasak. Takababay, inubasit lang maparas pasak. Ay, ti bagik iti kastoy mapadpadasak ita. Malagip ko na mama, kan papa. Kastamot yun ni Lola. Malagip ko. Kanayon nga ibagada kanyak ini. Nga agada lang. Diyos ko, pagkawanan na kuma. Kidawag, ti panaraman mo kanyak. Di na kumabaybayan. Jakmaklon timbaga ti Dr. Cherry. Jakmaklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check-up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao iti kasta. Di ka maipaayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampunta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko nanangay. Kaya't nangay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga rod te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasiak, nanang. Nasaya at nga rod te manugot da. Ape, adi mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam amuda amang ipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kaya't ka kumangamin asurpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kasanon tam amo di kumpare. Anyalat may baga na kanya ko nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Sikantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? San abalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno duwadagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo la tultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ng sika. Wen, naklon kon dayta, mami. Takanayon niya mo't nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay nga mo't ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo matlalaingan. Sana bali? Tapasado mo't lata, mami. Wan ang puro wasay mo't nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumot lata. Isu asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita? Ay, kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapol ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay.
Nabartag ka manen, Sander. Kastamlatan na ka na yun. Tunggal sumangpot ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababa hindi kasta nga raramidam. Di mula tultuladan di adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Tasaan ka na ipas nga analaing. Kasanok at nakapoy mo't ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli tinagapan ni Sarah. Nalalaing siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak. Awan siguro tam amuda, mami. Apay ayakas na ti panagsasaom, Sander. Uwan mo't, mami. Saan nyo ngayon limot ti kinatao mi ni Sarah, mami? Agduma, apuli tinagapuan mi ni Sarah. Iso asuri Tas saan siguro ang nalalaing apuli tinagapuak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, naminduan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang tialaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagapu ta babae ak kat jak kabaalanan di ak pulis. Kabaalak. Mala. Kasaritam to nga rod ni mami. Napartag ka man na simmangpot idirabiin. Kastam kadilatan na kanayon, Sander. Makibarbar ka na kamutan. Narigat man ngamin na paayon na giti kakadwak ngagkon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basit Sander. Nulinalaing mo kumati nag-diskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar na pananda. Anya? Bayam no kasta ti kayat na. Ngamamangan no may barkada kat no anya pa at trabaho di mastra ka na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rabido na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sarah. Paliwawang madlaang. Bayam nga ramidin na ti kayat na. Mami, jak kayatan di kursok a criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Kasano nga rod daytan? Ag-shift ka manan. Kapilitan na? Ay, sayang tigas-gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mangpapaadal kanyak, uri agsarda nga kon. Ay, sana. Akadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardang ka pa ay. Agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip mi. Kat, anya ita, Sarah. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe, oh? Intun bigatan, daddy. Apay adi ka sumerek, Sarah. Maditibagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditirusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag kamat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sarah. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami.
Sorry, Mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikugkan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar kan. Sorry, Daddy. Ala, adaditan. Kat, anyat ko na tinubyom ngay. Amunan, di ka sasaad mo? Wan, Daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, Daddy? Nakalpasan, hindi pa nagadal na. Anyat trabaho na. Saan nakalpas, Daddy? Awan ka no trabaho na. Isu adinak pa'y maikasar. Anya. No istambay tumot lang. Uray saan? Sinaamon. Ay ayatak tinobyok, Daddy. Sarah. Agdan na kamin Nga oray saan kami pa'y anak kasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to kano iti trabaho na, Daddy. Mami. Oh, apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumrak ka. Anya, tinaramid na ka. Tinungpanak, Mami. Anya? Ngam binalas ko uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. Oh, sige. Agnaad ka pa'y laag diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Oh, anya day primo. Nalugit ti kumpanya pagtrabaho. Saan ang ag-operate? Anya? Kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabaho. Sapay ko tadapay masapula. Tay agas ko man bakit. Oh, awan gayam agas mo na ibusan. Kastaya. Adtoy, Mami. Tingkay igatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo ak. Pasensya kan, Sarah. Awanan. Di akon makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Amangan numaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana, Balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsardeng iti batog. Kita man di tatawa, anak ko. Wan, Mami. Ha? Nagpintas alugan. Sarah! Ha? Ni Manong Sander. Kumusta kayo? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Wen ading, isadya na awid. Nagtrabaho kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Dinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akasking kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangud-ngudal ti olok. Nga, awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak na nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibasit yo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo an na marswa. Iso tinang isuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi ak, Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan niya man tinay pagpakita mi kan iti labas. Pasensya na kami iti amam.
Pakawanan da kami. Di nagibasit mi, di ka ba alam? Maawatan kayo. Iso nagporsigiya ka nag-eskwela. Takayat ko panagnakan kada kayo. Nga oray at dangod-ngodel ti ulok idi. Maragpat ko lat ti arapaap ko iti biyag. Kat kadwa kayo iti dayta nga arapaap ko. Siyak timang tulong kada kayo. Taamok akasapulan dak ita. Agi-amang kami, anak ko. Biyag, di tao. Hello, anak. Kumusta kayon? Daddy, apay anak kapsot ti boses yo. Pasensya ka, anak. Tainli mas kulatin ang sungbat iti cellphone ko. Ha? Imbagak matan ti makagapo, anak ko. Agungat niyan tim Afeli, dumakisarita ka na kayo iti cellphone. Daddy. Yag mo man day ta cellphone. Basta iti rumbag iti day ta. Apay ngay pirak mo matan ti cellphone ko, Feli. Natangkan ti ulom. Namin ano nga imbaga ka di mo kasarita iti cellphone di anak mo iti ruwar. Sorry, iso nga minti mawag. Kat! Sungbata mat! Kasta ti rumbang iti day ta cellphone. Tapno awanan na pulos ti komunikasyon nyo iti anak mo iti day di kabit mo. Parparita laki day ti asawa na. Maadaan kayaw iti komunikasyon iti amayaw. Apaw. Sa bagay, naibagan ni Daddy ti maipapan iti dayta abanag, Lolo. Nagdali na tigura na kadatayaw. Apaw. Imbis aday di kumalaang inayaw tiguraan na. Saan? Tainraman na ta. Lolo. Aday ta kamanahan. Ang sangit kamanahan, Leia. Nakaay-ay lang amin ti biyak ko, Lolo. Nasapa api mo sa iti inak. Santo pa'y laawan ti pudir tayo ti ama. Mala, sana balay. Taadaak mahit amang ipatpatigkan ka, apo. Agyaman ak, Lolo. No awan kayo. Jaklaan mo no anya tinagtungtung pala. Agyaman ak, taada kayo at timakder kas ama kan inak, Lolo. Ipatpatag kayo. Patpatgan kamay, apo. Ha? Anyat masapul mo? Naimbag nga orasyo, Nana Feli, agmano ak. Ha? Anyat masapul mo, kunak. Mabalin ka di akasarita ni Daddy, Nana. Awan dito'y balay. Diyak mo, tinapanan na. Mabalin ka di nga urayak laangan asumangpet. Diyak mo, tinapanan na. Ha? Ha? Ni Daddy. Nagloko kan, Ador. Ape, naguyak ka. Akpakpakaasi ak, Nana. Adala ko man napatag nga ibagami kini Daddy. Oh. Makamu kayo iti biyagyo. Anak ko, pasensya mo ni Nanam Afeli. Maawatak, Daddy. Daddy, kaya't kayo ang makasarita. Pastrikam tanak mo, Ador. Dito'y salas ti pagsaritaan nyo. Tapnumangag ko, titupi kuyo. Ala, umay ka anak ko. Sumrek ka. Umadani nga minan ti graduation ko, Nana Feli. Kat numabalin, ipakatak ko man ni Daddy. Sana ka makisarsaritakan ka? Agdengdeng nga gaklaan. Didak man iramraman iti saritaan nyo? Ha? Daddy, namnamaan mi nga ruti yung mayo Da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Wen, anak ko.
umayak to. Oh, agyamanak, Daddy. Namnamaan mi tiyo umayo, ha? Awanan kay tibain. Talaga ngayong parupam kanyak ti kinapatag di anak mo itirwar. Anya ka kadi. Di nakla maawatan matan. Anak ko day jay. Ken may sa. Awan ti rumbang apagimunam. Tanabayagan anatay ti inana. Syakla ang tirumbang nga ipatag mo. Gaputa siyak na asawa, Mador. Feli, nabayag a panawhan nga impaidam mo ti pamatag ko, iti anak ko. Iso nga itid mo kumamatan ti wayawayak. Ita, tadakilan nila ya. Saan, amabalin? Agyaman ka kiti ata napakawan ka. Gapo iti panang lipot mo kanya kiti kalabas. Bakit kan lakaitan? Gusto ko man ti panidir. Ikatam ko man ti gura iti kaunggam. Kat palubusan na kumamatan namang sarungkar iti anak ko. Sumagmamanulangan at awan, tinatda pa nagbiagta. Awatan ko man ti anak ko. Pangasim. Saan? Basta di ka mapaninton graduation na. Aniya. Awan man siguro ti makunana. Tatimulong kamat iti ginastos na nag-eskwela. Anya pilat sa pulan na. Feli, sa balilat tamat ti presensya ama ipaay ko kan kuala. Mamin ano ka di ngay bagakan ka, Ador? Apot demon ti komunikasyon nyo itanak mo. Intad mo man ti pagrambangam kan kuana. Tadi ka nagsabdangan ng tadi ti suporta. Gusto kumamat tanday jay. Pangasim kumamat. Syakla ang ti pangibukbukam iti atensyon kang pamatag mo. Ayayatan ka unay, Ador. Tsak kayat nga da kabingay ko iti panagayat mo. Siyak kumalaang ti ipatag mo. Ayan nga tan ni Daddy. Di mo namnamaan jay amam, Leah. Ha? Linapdan laki di ti asawa na. Iswa di mo namnamaan ti umay na. Agsagana ka kiday. Tamadamdamalaan. Mangrugain ti programa. Lolo, nagsaya at ti saritaan mi. Ngam talaga gayam nga awan ti mataktak daran ni Daddy sa una. Saan mo aguraan ti amam? Tadya asawa na ti manglaplapid kenkwana. Wan, ngam no talaga matlaan na patugak kenkwana. Ilaban nak nga anak na. Saan kat apas pasurot latan iti asawa na? Ala, bye-bye amon, apo. Di asawa na, di adaan karbengan kenkwana. Iswa bye-bye amon. Katsyak nga anak na, awan ka di karbengak kenkwana, lolo? Mala, gusto daytan. Iwak simpay la iti panunot yu dayta. Takaaldawan ti graduation mo ita. Agragsak kakiday. Tanatun uyan ti arapaap mo, apo. Auntie, si kamat lang ti marigrigatan iti kastangar aramidem. Pakaragsakak tar aramida, Elay? Naragsak ka? Nga uray amom nga addamat masaksakitan iti aramidem? Laglagi pa mga awan anak yu ka ni uncle. Apay no ibilang mo matan kaspudpud no nga anak mo ti anak na itirwar. Saan na mabalin, Elay? Di mo lang amin ammo no kasano kasaam ti marikrik na kita. Nagsakit. Antig. Ad-ada masakitan ka no pagtali na edam ti gura iti kaunggam, anti. Dawatam ti kaasi ti Diyos, anti. Taiso ti mangwaya-waya iti barukong mo. Mamakawan ka kuma. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Si kantulakid din at taulaang ti saan. Wan, napakawan ko idan. Ngamjak to pulos maawat. Wan no maipatag ti anak na. Apo, adan na talgad at trabaho. Apay no makiasawa kan. Kinapudno na, lolo. Adan nobyok, kat plano min ti akalaysa. Aya, mala,
nasayaat mo't. Ngem, yam amom to man kanyak tinubyong apo. Wen, lolo. Talaga akas na ti aramidak. Sige. Ayapam to nga rod dito'y balay. Tapno maamamok may. Taagluto aktaw iti pagsasangwan tayaw. Sika manan. Awan ka, ma'am. Adda na panan na. Nana, anya nga oras asumangpet. Adya ka mo. No, day bagak. Siya kon ti pangibagaam. Day bagak to kan kwa na. Umay ko la ko maibaga nga agkasar kamin itinobyok, nana. Wen, nana. Namnamaan minto ti iyo umayo kini daddy. Sige. Ibagak to iti ma'am. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Naadapay aramidak. No di ka umay. Sakti mapan, Feli. Awan ti mapan. Agawid tayo di probinsya inton bigat. Anya. Ang kasanon Awan ti kasar. bibiyang ko! Adda ka man wano awan iti day di akasar. Matuloy latta. Basta agawid tayo di probinsya. No ipilit mo ti dumaray. Nasaysaya at lang agsinatan, ador! Anya. Naske na may pamuspusak ti amin. Tapno makadarayak iti kasar ti anak ko. Kasla sa bali ti panagurok ti asawa. Feli, agreeing ka. Feli, agreeing ka. Hoy, Feli! Anyo ti mapaspasama kiti asawa. Tinasayat, itaray ko adago si di ospital. Kumusta ni Nana Feli, daddy? Naispala ni ti paggad. Isuna laeng, tanapiktaran ti panagsauna. Taparalisadong ti kagudwa ti bagina, anak ko. Makaringan. Feli, adda ni Leia. Sige, daddy. Taamang ano din na kayat ti kaadak ditoy. Pumanaw akon. Saan ka pumanaw? Babay ka ba? Ha? Umay ka ta. Udla ibagak ka. Anak, umasidag ka kan ko, ana. Wen, daddy. Pagkawanan na kumait. Nagbasalak ka. Pagkawanan na nagbalinak na uyong. Di kay agsangit, nana. Ang mga numakapadakas kada kayo ti kasta. Pagkawanan na kuma. Di kay agdanan. Napakawan kayon. Napatag kayon kanyak. Taasawa na kayo ti amak. Di mo ko mabaybayan ti amam mo. Feli, saan ka pa'y amatay? Agbyag ka pa'y itinapaot. Makabanan na kuma, ador. Itad kunti wayawayam. Di kang paril taon. Agyamanak, Feli. Agyamanak, nana. Kat di kay madanagan. Ibilang kayo kaspudpudno nga inak. Kat tumulungak nga mga sikaso kada kayo. Para itipatpatgak unay nga amak. Nagsayat ka nga, anak.